Mwami Yesu, mwami ndagushima mwami uyu muntu waje hano mwami Yesu. Aje yizera mwami umukiza. Natwe tubasenga mu izina rya Kristo Yesu mwami. Ngo mukize bose, mukize burundu mwami. Umukize mu izina rya Yesu Kristo. Ukize indwara y'isukari ifatira mu rwagasha na ifatira mu rwagasha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umudemu arateza indwara yita muri gisukari n'abaganga bapimye kwita muri gisukari mwami Yesu Kristo. Ndirukana imbaraga z'umwijima ku buzima bwiwe izamuteje iyo ndwara yajitwa muri gisukari yatejwe n'abadayimoni uko yitwa kose ko yaje kose ku buzima bwiwe. Ndirukana imbaraga z'umwijima ku buzima bwiwe, ndirukana iyo ndwara ku buzima bwiwe, ndayirukana mu maraso, ndikura mu rwagasha, ndikura mu buzima bwiwe, ndayirukana mu izina rya Yesu Kristo. Ndayirukana isoko igende, ndayirukana isoko igende muri we, ndirukana isoko igende muri we. Dayimoni isoko ugende, dayimoni isoko ugende, dayimoni isoko ugende muri we, dayimoni isoko ugende muri we, dayimoni uteza indwara, dayimoni uteza indwara ita muri gisukari. Ndagutegetse gusohoka, ndagutegetse ko imana ifasohoka, ndagutegetse ku buzima bwiwe, ndagutegetse kurukura urwagasha rwiwe, rekura urwagasha rwiwe, va mu maraso wihuse, va mu maraso wihuse, va mu maraso wihuse. Genda niyo ndwara yawe, genda niyo ndwara yawe, genda niyo ndwara yawe yo bita muri diyabete. Dayimoni uteza diyabete, dayimoni uteza diyabete, dayimoni uteza indwara umubera witwa diyabete. Ndavuze ngo usohoke muri we, usohoke uve mu nda yiwe, usohoke uve mu rwagasha rwe, usohoke urekure ubuzima bwiwe, urekure urwagasha rwe, uve mu maraso mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni uteza indwara, dayimoni uteza indwara y'isukari, dayimoni uteza indwara y'isukari, dayimoni uteza indwara ya diyabete, usohoke muri we, urekure urwagasha rwiwe, va mu maraso wihuse, va mu maraso wihuse, va mu maraso wihuse, va mu maraso wihuse, va mu maraso wihuse. Yine gashitsi kugenda, yine gashitsi kugenda, va muri we wihuse, va muri we wihuse, va mu buzima bwiwe, va mu buzima bwiwe, va mu buzima bwiwe, va mu maraso, va mu maraso. Sohoka wihuta, sohoka wihuta, va mu mitsi, va mu isokoro, va mu maboko, sohoka wihuta dayimoni, sohoka uteza indwara, wabuze uteza indwara, wabuze uteza indwara, wita muri diyabete, wita muri diyabete. Sohoka ku buzima bwiwe, rekura ubuzima bwiwe, ndagutegetse rekura, ndagutegetse kuve, ndagutegetse rekura, rekura urwagasha rwe, rekura urwagasha rwe, rekura urwagasha rwe, rekura urwagasha rwe,
sohoka mu bwiza, sohoka mu bitugu, sohoka mu bwiza, sohoka mu bwiza, sohoka mu bwiza, sohoka mu bwiza, yakuruye mu maraso y'Yesu na Yesu Kristo. Yategetse kwagashaka mu buzima, yategetse kwagashaka mu buzima mu izina rya Yesu Kristo. Uri virisi yose itura ku burozi, itura ku dayimoni, yategetswa ibarizwa mu isukari, yategetswa mu kwagashaka ye, yategetswa mu kwagashaka, yategetswa mu kwagashaka mu izina rya Yesu Kristo. Yeyirukana isoko ry'umuriro, yeyirukana isoko ry'umuriro, yeyirukana isoko ry'umuriro, yeyirukana isoko ry'umuriro, isoko ry'umuriro, isoko mu maraso, isoko ryo mu kwagashaka, uko yitwa kose, uko yaje kose, yaje kumutera ubumuga, imutera kutabona, kuzungurirwa mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, rigutwara ubwenge, umukehabwenge, yayivuze ngo isoko ry'umuriro, yayitegetse isoko ry'umuriro, uyu munsi nyine aka kanya yategetse ibyo kwagashaka, yategetse ibyo mu mubiri wawe, yategetse mu maraso yawe, yategetse ibyo mu mibereho yawe, ihinde agashyitsi kigenda, ihinde agashyitsi kigenda, ihinde agashyitsi kigenda mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Dayimoni uteze isukari sohoka, dayimoni uteze diyabete sohoka, dayimoni wita ku diyabete, we wita ku diyabete, va mu kwagashaka ye, sohoka wibuka, yategetse kugenda, yagutegetse kugenda, yagutegetse kumurekura, muvemo wihuse, muvemo wihuse, muvemo wihuse, rekura kwagashaka wiwe, rekura kwagashaka wiwe, rekura ubuzima bwiwe, rekura umugongo wiwe, rekura ibitugu byiwe, rekura ibitugu byiwe, rekura umugongo wiwe, rekura ibitugu byiwe, bivemo wihuse, bivemo wihuse, bivemo wihuse, bivemo wihuse, bivemo wihuse, bivemo wihuse, nagutegetse kubivamo. Hinde agashyitsi kugenda, hinde agashyitsi kugenda, hinde agashyitsi kugenda, bivemo wihuse. Go, genda wihuta, wihuta, va muri yo wihuta, 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 uko waje kose, uko witwa kose, igihe umazemo kirakwiye, igihe umwicayemo kirakwiye, uyu munsi ndagutegetse kugenda, ukaba wabasha wiwe kuba normal mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Gushima nawe, ndegetse umudayimoni agutera ibyiyumviro bibi, agutera ibyinshi mu maso, kuva mu maso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Gutakaza ubwenge bive mu gihe mu izina rya Yesu Kristo, ukuze mu burahavuye, ubwoba bwawe mu burahavuye, wari ufise ubwoba butari buke, wari ufise amatsiko menshi mu buzima bwawe, urindire kufa umwanya wari wose, urindire ko ukibuka umwanya wari wose, ariko Imana ivuze ngo urabohotse, Imana ivuze ngo urakize mu izina rya Yesu Kristo, iguhinduriye ibihe, iraguhindura ibihe n'imibereho yawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Akandi ndabwira nawe ubanye mu buzima ni mu izina rya Kristo Nazareti twizera. Amen.